African workers and Indian merchants daily interact. Orurembo rwa Mbarara rukatandika nka township mwaka gwa 1957 rwatekwa rurengo rwa municipality mwaka gwa 1974 kandi mwaka gwa 2020 rwatekwa rurengo rwa city. Mbarara municipality ekabeine division 3 hamwe na wards 6 hamwe na seru 52. Division Council ezabire nizikora ururembo rwa Mbarara municipality harimo ya Nyamitanga, Kakoba hamwe na Kamukuzi. Omwaka gwa 2022 okurugirwa kitongore ekebyo kubara abantu ururembo rurukaruma abantu emitwaro 694 kandi omwaka gwa 2010 bahike emitwaro 812 omwaka gwa 2014 bahike emitwaro 837 kandi omukwa 8 okwa 2014 bayingana emitwaro 19,513. Mbarara ekeja kuhebwa ekitinisa ekyorurengo rwa city kibanza cyo kwa mushanju mwaka gwa 2020 konka nka kimwe ahabiri kwetengwa kuhebwa ekitinisa eki ekeja kuongerwaho division ezindi 3 okuzongera ari 3 eziyabeire 4 nka Nyamitanga, Kakoba na Kamukuzi bari kuongeraho Nyakayojo, Kachika na Biharwe. Ayabeire memba wa parliament wo kubanza ahabwa Mbarara municipality ne wini byanyuma ayaherize enchuru 2 okurugaruka mu 1994 okusiya 2024 okurgo mwaka gwa 2024 omwaka gwa 2024 John Alimpa Kijaji no yatoranirwe omukaruru akogarukwamo okuba omunyishengero w'abantu ba municipal ya Mbarara. John Alimpa Kijaji ogu akasinga abuyabira isimbire nabo ebicweka 51 ahabururo bwabazirwe arukwihayo obururo mutwaro gumwe 1542 arukusinga ayamwizireho owa kabiri Semambo Kabatereine ayahireyo obururo mutwaro gumwe 25 ka ananabina ahabururo bwabazirwe. Omwaka gwa 2011 abayesimbire okwenda kuza omuntebe ya Kijaji bwanyuma yo kurangirira ku atari kwijagaruka kwesimba harimo Michael Tumusime, James Tweheyo, Dr. Medad Bitekerezo, Isaac Kawoya, Daudi Barinda, Uthmani Nduhukire, Emmanuel Bukadeba, Hanifa Karadi hamwe na Deogracias Kazeyi. Medad Bitekerezo nwe yasingire akaruraka arukusinga otwariramo ekibine kya FDC John Kazora hamwe na Michael Tumusime hato yabo munyishengero abantu ba Mbarara gati ya 2011 kusiya 2016. Medad Bitekerezo akayihayo bururu omutwaro gumwe 2553 nibyo bicweka 39 no bicweka 55 kandi Michael Tumusime yayihayo bururu 9 nibyo bicweka 30 no bicweka 35. Omukaruru akomwaka gwa 2016 kusiya 2021 Michael Tumusime nwe yasingira karuraka ahabendera ekibine kya NRM okuba omunyishengero w'abantu ba Mbarara municipality. Michael Tumusime nwe yabeire omunyishengero w'abantu ba Mbarara municipality owahamuhero obwo etakahinguzibwe okuba city kibanza ekyo kwa mushanju omwaka gwa 2020. Mbarara municipality kuyaherize kuba city ekabeine za wadi 23 na za division 6 otireho amashaza 2. Za wadi eziri omuri Mbarara city north harimo Kamukuzi, Ruharo, Kakoma, Nyarubanga, Rwemijina, Kachika, Kinshasha, Bonusya, Nyabuhama, Rwenjeru, Biharwe East, Nyakinengo, Biharwe West hamwe na Bubare. Kandi za wadi eziri omuri Mbarara city south harimo Kakoba, Nyamityobora, Katete, Ruti, Bugashe, Katojo, Kichwamba, Nyarubungo 2, Chindo hamwe na Rwakishakizi. Omukaruru akomwaka gwa 2021 Mbarara yaherize kuhinduka city mwine paka nwe yasingira karuru akokujwekera abantu bishazi lya Mbarara city south ahabendera y'ekibina ekya NRM.
ogu akaihayo obururo mutwaro gumwe 50 rushanju nshanju aya mwiziro wa kabiri mbareba ki Emmy aya isimbire kanyamwegendaho yehayo obururo mutwaro gumwe 229 kandi Brighton Homes w'ekibine kya National Unity Platform akaihayo obururo 2250. Ondijo Rutahaba Nicodemus Kasheja ow'ekibine kya FDC akaihayo obururo 999 kandi Nambale Muzafaru akaihayo obururo 491 aya isimbire nkanyamwegendaho tumusime Apollo Rutaba akaihayo obururo 3234. Ondijo ateine kibina Kajubi Benoni Maisho akaihayo obururo 3212. Twaganiraho n'abantu abatwire mu Rachel Municipality ababasa kushoborera ngu abebembezi obwa hati beine kugaruka mu constituency zabo bakaganira n'abantu omu parliamenti ekyo munyishengero yabeire akore nyumaho. Basime Francis omazire myaka erukuhika muri 15 ari chairperson wa Kiswahili Cell yashoborera ngu mbarara obyabire municipality abebembezi bakabanu bakore emirimo yabo kurungi obwe bari kwisyaho abantu obuhereza kuba teritiri sike amazima bareba ere yaba mpango cyayitagisa ukucomu kabiri twagira division ya South twagira division ya North so cyayitagisa ngo tugire ba area member of parliament babiri abo kubasa kureta obuhereza hihi bakajwekera na sector inche imirimo yabe katambaraje. Mary Kayondo mtuze wa Kiswahili Cell omurimbarura kandi wabeire kansara ombwire bwa Mbarara Municipality nagira ngo obutegeki bukaruga abantu baburijo bwaza abantu abahango abo kubato kubase kuriba nibwo bana ngo bari UPE kandi bakushashura ishente zirengire no kurenga nikitinka kirebaga gasokamba kandi kashobere mutwareshatu mutwarena kiyo mchamnana kape mutwarena kungati kureba ngumwana wa Nasari na miliyoni cyonenzi kandi corruption yaba corruption ni bire oburyarya bo burengire mu government age agaba Senexi otwire omurimbarara kandi antebe yo bunyishengero oyashoborora arikugira ngu okugira abanyishengero babiri kiresire obuhereza bwahika munonga ahabwa maraka ku babiri intekateka ngo obiyabire district eri municipality yemwe twine member wa parliament umwe na hati nani comparinga twine members ba parliament babiri nindeba ngo emitwe ibiri necera guma wambara North yaba na lobbyinga na no wambara South ari lobbyinga bona kuba ari kureta abantu babatunguhereza babatunga services. Ayesgomwe Amoni Rubarema omwebembezi wa PFF kando twire omurimbarara obwire bwingi yashoborera ngo obwiro bwa hati yabebembezi tebeine mwete gwentunguka kandi tugwakiruho ababebembezi okunda okuryenguzi. Organization mango corruption levels have emerged more higher than it was before. In fact, the only difference of Navangana and Avakasheshum commercial break. Now, the difference between leaders then and the current leaders is that the current leaders are very corrupt. So I expected the Mbarara, having been developed into a city, to be more better than it was before. Gasha kwa Susan Alino Mukisa na Ajuna Pleasure habwa Tayari West.